Soli Makamu, Bodi Jiwane, Dileti Geniase. Ilega Jiwan Soli Makamu channel. Kombela mi subscriber, mi thala mi ba notification bell. Kumita atla mi byeriwa loko ri ti interview ta hina tinghena namuntlha hina Mandla Gingirikani aka G1 Soli Makamu channel. But Mandla, xivutiso xo sungula mi tshama mi kha mi hleka mi va mi kha mi hleka yini? Hlekisa leswi nga swi vulavuleki. Oh, mi va mi kha mi hlekisa leswi mi swi vulaka. Nkarhi tala mpfumakulu ku ni vulavula swilo mina ni va ni na imagination yo karhi. Hikuva ku ri yona endlaku ku ri se mi tshama mi kha mi hlekelela. Mara na kwata na kona na bohala swinene nkarhi wun'wana mara swi talaki. Oh, okay. Ku nghenela lava va nga n'wi tiviku Mandla wa Gingirikani kumbe xani Mandla loko a mo vutisiwa ku ri n'wina chomi ya kona mi fanele mu n'wi hlamusela a mi ta ku Mandla i munhu wa njhani? Tanihileswi mo swi vule munhu wo hleka mara i munhu wo rhandza vanhu i munhu loyi a ti tirhelaku ende i munhu a endlaka swa ti-YouTube ende i munhu loyi a nga dumanyana masiku lama ya hi swa ku endla ti-video ta YouTube ya ka YouTube mi va mi kha mi endla ti-video ta njhani mi actor story kumbe xani mo yimbelela? I wish an actor story ni tala ku endla ti-video to vulavula to fana ta n'winanyana mara ni endla ti-interviews nkarhi wun'wana ni vulavula hi swa music kumbe leswi swi nga ku trendini swa leswi khumbaka ngopfu Vatsonga ya so leswi ni endlaka swona ngopfu ka YouTube. Music mi kha mi wu tivela ku hi ku za ku fikela laha ka ku ku ni nga vulavula hi wona? Nkati wa kona mi ntswalo ri muti lowu a ku tlanga n'wini nghoma ta kokwana Xinyori so nga ri maybe swi akeleliwe kwalani na mutswari wa mina mhana mina mehe so rest in peace a ku ri munhu loyi a chaya ngopfu na vakokwani Elias Baloyi khale loko ni vona munhu wo sungula ka TV a ku ri mhana mina ka Ezodom so ni hleketa ku maybe ni nga ni swi kuma kwalaha mara na tidyondzonyana ta music ti kona nyana switsongo. A mi dyondza yini ngopfu ka music? Ka music ni endle ethnomusicology a University ya le Rhodes a Grahamstown. Yes, that was my major actually. Mi nga va mi ri na album kumbe mu lo swi dyondza yini swi helela moyeni? No, va tlange mali. Mina mara ni na ti-sip timbirhi yin'we ni ndlela ntwana maraji na siku Justimele. Yin'wana ni ya na ku yi endla na Selzo yi tona ku shoda switirhi leyi nga ku trendini yi kona ka Google Play na ti-Apple Store ka ti-online store. Leya vu-2 kumbe leya vu-2 liwa a yi volume leya ya ku sungula ke? Leya ku sungula a va ku i nkanelo wa Gingirikani vito ra yona. A yi rhuketela obvious mi endle na ntwanano va dumini twanana a yi rhuketeli na ntswano maybe loko mo hlanganisa ku n'wi vutisa yi ta mi byela ku a swi rhuketeli ku hava nhlamba ka Xitsonga ku na marito ma kona marito ma kona ya ku na marito lama fanele ma vuriwa loko xi ze twa vito swi vula vito ra xona. Ni tshama ni mi vona siku rin'wanyana na swi tivi ku ri le ka video yi mara ka yin'wana ya ti-video ta n'wina mi kha mi chaya guitar ni hlamali ngopfu mi dyondze kwihi? Loko na ha kula ku na xisa xin'wana ku ri makhelwanyana so a xi tlanga guitar ya xona xi ba ti-reggae va Bob Marley va Ricky Marley all those guys na va Don Carlos Cherry O Baby so a ni swi navela so ni nga vi na nkata wa kuma munhu wa ku ni dyondzisa ma loko ni fika a Grahamstown my main goal a ni swi tiva ku ri ni feni ko munhu nga ta ni dyondzisa guitar. Ni tiwa ni va na nkateko wa kuma mulungu loko maranja ku xota mulungu ka heavy guys ni kuma mulungu la ivi a ni kombisa ku hi Mandla you do it like this you know hold it like this you know I actually use the internet to actually learn guitar. So and the piano actually ana lava ku vutisa swona ku ri i xi chayachani xi ri xoxe lexi mi xi kotaka kumbe xi kona xin'wana na loko ni kha ni dyondza ethnomusicology a va hi encourage ku hi dyondza i-shashan xo karhi so mina because I was not a full-time music student ni ve ni ndla ti-private lessons ta piano loko na ha ri la ka piano xi twa ku mi nge swi koti ku tshama ni ri ka practice room laha ku ni va ni roomini ya mina ku loko ni kha ni hlaya nkarhi wun'wana fa ni khoma guitar se mara ni tirhise ti-skills leti va nga ni dyondzisa tona ka ku dyondza piano ni ti-transfer ka guitar and so easy to learn guitar using the piano which is very funny. Swi nga kha swi vangiwa yini ku mi nga lavi ku humesa album mu humesa tinsimu ti-2 hi singili
ni nga ku khale kahle loko na kula a ni swi navela ku ni va a full time musician mara loko se ni a xikolweni dyondzisiwe hi swa music ni ve ni languta ku mara i nga ri ka music ta vuya lero album ni nge yi koti na ku miswi swa minkarhi yi cincini swa ti-album ti nga ri swa xikhale ngopfu munhu wa ba risimu rin'we ivi a duma hi rona a hamba rhambiwa a endla swin'wana na swin'wana ri n'wi endlela mali risimu rin'we so mara so ni twa swona swi endlaka ku ri ni nga focus ngopfu ku endla swa ti-album na ro risimu loko ri ta a ri planiwangi ku va ku ri kuma ku hi va hi kha endla ti-interviews ivi ni ku okay a endleni beat ivi ni ku okay wo ni hoxa marito mo karhi ivi ni hoxa ivi swi endla swin'wana okay lero ra ku hambi siku rin'wanyana mo tshuka mi endle yin'wana ya tsingile yi duma swinene a ku nge vi na ku mi navela mo ku na yi endla yi va album no maybe ni nga endla leswa va swi endlaku va yimbile ve le matikweni ma le handle leswaku u kuma ku munhu i humesa single maybe in 3 months another 3 months a humesa yin'wana ti tala no if it did go 4 in a year maybe I add that 3 or 4 again if I humesa EP kumbe I humesa an album lemberela a tlhakatsa na ti nga tiranga ti humesa during the year okay mara it's not really in something I'm looking forward to. Okay, ai vuyeni ka ya YouTube channel loko mi kha mi analyze swilo swa Xitsonga hi nga katsi swa ti artist ntsena mara hi ta va kha languta ngopfu swa site ra ti artist a nge mi analyze munhu loyi va nge Majojo a mi swi hleketi ku siku rin'wana nga mi tela kaya no mara ntwisa matantwisai munhu loyi ni twa ku nga ranga ni tela kaya a ni hleketi ni kahle ku nga ku ri Majojo okay swi endla mi kuma ku munhu loyi a favor ku Majojo hayi yena maybe no loko ota swi endla mi kuma ku i rhume yena ku xilani pata sweswo mi swi vulaka ne swi ni tsundzuxa nkarhi wun'wanyana nkarhi luwa swa pirates a swa ha ri fashionini ku sungula ku endla switori Exxon Maluleke a va ri fashionini ngopfu hi ti-DVD na Sinombelani Sisters so a hi faneke hi landa va hisa lava a Giyani va ku xavisa ma 10 loko hi fika laha a faneke va fika va biwa se mara ne hi swi vona ku loko swo twala ku Exxon Maluleke u be munhu or Mackenzie u be munhu ku ta va problem se hina a hi ya life ka ku hemfo why u writeisa ti-CD ku ta xiyisa hi lexi ku u writeisa ti-CD ta va hisa la xikumbamba kasi xi famba na hina se i ntiyiso leswi mi swi vulaka ku va nga mi rhumelela vanhu va ta va ta kahle munhu mi nghenela kwalani loko ni kha ni ti endla vele ti-analysis letiya hakanyingi leswa swa ku ni boha mpamana biwa kwala ka YouTube mara ti-comment leswi twa loko a huva face to face a ti mara ti-artist leti a ni vulavulaka hi tona ku fana na n'wina a mi sa mi khomenta swa negative kumbe xani maybe Mr. Poso bin Mahengani va sa nga khomenta laha mara ti-fans already va le ku rhuketeleni va endla swin'wana na swin'wana mara it's part of media, it's what we do. Okay, loko mi analyze mi va mi kha mi checka ngopfu yini ka artist yo karhi swi ya ku maybe I release album kumbe xana single na loko ni langute album hakanyingi ni tala ku twisa ku album I tala ku I fane I yingisela yi helela ne then I languta ku tinsimu leti what is the theme of the album then ivi languta songwriting languta production in terms of music playing like instruments then languta arrangements and all those things so swi nyika ku shape ya ku ni nga vulavula hi leswi ni nga vulavula hi leswi ni tlhela ni katsa na mhaka leswi nga ku trend leswi vanhu nga ku swi vulavuleni laha handle mhaka album yale kumbe xana single yaleyo mapfa mi endla leswiya swa ku a hi nge sweswiwani ku na munhu a nga humesa album yo karhi mi swi twa ku album yi kona yi humile ni munhu loyi wa tiveka mara a ku na xo ni nga analyze xona la ma endla leswiya swo mi makelela but question ya kahle ku pfele but ni tshame ni kwa album yo kahle ni yo xava album ya ni nge vula artist akona okay even xava ni ko okay la ku endla video yo ivi ni yingisela album leya into ngari maybe a ku na xi xa positive lexi ni nga xi vulavulaka hi album leyi ivi ni tshika actually loko ni hleketa kahle a ni endlini video leya no tlhela ni delete ni nga yi post ka YouTube ni endlini yi helela mara ku ni yingisela look there's nothing positive I'm saying and leswi maybe I'm too honest I'm too maybe ni va too harsh ka artist leya nkarhi wun'wani fanele na ku na languta ku munhu lowani I kule fika kwini hi swa music na mhaka ya ku twisisa mhaka ya media na swilo I look at those things vanhu vo tala va ni sendela ti-single va ku ni analyzer
mana nanguta ku loko no vulavula swo fambisa lo swi ndla swi nga n'wi khomi kahle kumbe swi dlaya career ya yena sasa ni tala ku vulavula vanhu lava nga vupfa vanhu lava va nga le henhla va n'wina va Mr Pusa va Beni Mahengani va Mapele all those people ni nga va tlanyarini lava okay se mara ma swi kota leswi swa ku ange album ya munhu yi humini sweswi ne ai kahle ma swi kota ku n'wi byela na ku la ku twa ku Mandla va swi kota ku n'wi byela munhu kumbe swa va tsandza a hi yingiseleni ka episode leyi nga ta landzela subscribe ani ka channel inkomu Dileti genius body jiwane